Dobar dan ljudi, danas ćemo testirati ne baš najbolji, ali skoro i najbolji volan na svijetu. Naime, u pitanju je Logitech G29. Evo ga, tu je, znači kutija sama po sebi je i dosta interesantna, tako da podržava vam volan PlayStation 4 i PlayStation 3 i naravno za PC-e. Driving force, laganica, znači malo kutiju da vidimo. S ove strane nemate onak ništa posebno, mislim imate sliku volana, ali ništa s ove strane imate kontrole, što znači, međutim to već svi znamo. Ovdje imate čisti PlayStation 4 joystick, tako da sve o svemu jako dobar volan. I s ove strane imamo znači neki izgled kao pedala, 3 papučice, klasika, tako da idemo ga otpakirati da vidimo što se dobije unutra. Ovak. I prvo na što naiđemo, a to su uputstva. Ali mi to sve znamo spojiti, tako da nam to ne treba. I opet nam se ovo zatvorilo, ali dobro, nema veze. Srećom pa sam ja fenomen. U samom kutiji, znači, imamo ovaj kao punjač. Ajdemo, ovo budemo ovdje negdje stavili sa strane, tako da ova folija to nam ne treba, znači, to jest, ne znam kako bi to i nazvao, nije punjač, nego napajanje, kabel od napajanja, tako nekako, tako da ovdje dobijemo ova neka, nemam ni pojma sam što, isto neka uputstva. Ovo je vjerovatno još uputstva. I u samoj kutiji, znači, sad slijedi najdraži dio, a to je evo volan. Znači, ljudi, ajde da otpakiramo. Vi nemate pojma koliko je ovo teško, znači ovo samo po sebi ima negdje pa sigurno kilu. Normalno se vrti za 360 stepeni koji na pravom autu. I ovi graničniki su dosta kvalitetni, tako da tipa u Need for Speedu ili Forza Horizon ne budete imali problema i ne trebate se bojati da ga strgate, jer se strgati ne može. Dobro. Znači sam volan. Ovo su papučice. Sada imamo 3 papučice. Mogu reći da su ovo baš ozbiljni. Znači da je ovo baš ozbiljan volan i ozbiljne papučice. Jer papučice su, ne znam, od metala, ali dosta kvalitetne. I ova plastika vam ima ovdje, ako imate tepih ili nešto, da može, ali ne znam točno. Evo ga. Znači, ovako se to
i onda se to prime za tepih ili što god vi imate. Ja mislim da se čak i ovdje da. I ovdje se jako lepo drži. Tako da ko ima pločice i to ne bi smio imati problema. Od ispod je sve klasika, ali sa ove strane imamo jako kvalitetne papučice i lako ih je dosta, znači ja sam kupio dva, jedan je već u igri, jako ih je namjestiti lagano, tipa u Logitech programu isto dosta lagano. I što da vam kažem više, ja mislim da je sve što trebate znati. Ovdje smo rekli da imamo joystick PlayStation 4. Volan je obučen sa kožom, tako da dosta lijepo prijanja u ruku i dosta je lijepo sa njim igrati, pošto je to dosta ozbiljan volan. Ovdje tu imate ove shiftere, vidite, oni škljocaju i ne znam, nisam uzeo onaj mjenjač, pošto on se još dodatno plaća tipa 70 eura mi se čini, tako da, ali dolazi u skorije vrijeme, pa ne znam, ako ste zainteresirani ili ako hoćete, subscribe-ajte se na kanal i očekujte igrice tipa Farming Simulator, Forza Horizon 4 i pa se vidimo u nekom drugom klipu.